मैं मुख्रमजरे तो नंबर से इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबम मनung huna hariba 360-degree analysis of news and events ta मैं बुतराम मुक्चरी ngarang April की तांग अनि ऐसी कांग्रेस की लालिबा मिखल तरह तरह लोकसभा मिखल का मरी लेना इलेक्शन की मैनिफेस्टो फोंग है मैनिफेस्टो सी लमाई यांखे मंगा पान मैनिफेस्टो नी सिटी ब्लैक एंड व्हाइट की कॉपी अमा है तरह सी चमा मोंग कोई बुकलेट अमा लारिक अमा फोंग है से मैनिफेस्टो सी नॉर्थ ईस्ट के तोान तोान promises मैम यावरी मधुन लेबा की ओइबा याम चाव promise मैम सुपीरी मरुना promise से जिस ताइब तारगदी नॉर्थ ईस्ट की ओइना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 से अमेंड तौगनी है नॉर्थ ईस्ट खतई वानती है एक्ट सी अमेंड तौरनी है नाम नॉर्थ ईस्ट खरद मखई खरद ओरगसु कानब फंगद्रा है फंगद्रा है लेरे नंबर 2 स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नॉर्थ ईस्ट लेरंबा बीजेपी लेंगा लाख लौथोक्रे है कांग्रेस चार्ज तौरीब कैटेगरी स्पेशल स्टेटस से हंजलनगनी है रेस्टोर तौनी है थाजब पीब हानसु राहुल गांधी इम्फान लाख पीरम मधुमक चेना यांखे मंगाई पानबा अदुमनबा मैनिफेस्टो असिदा यावरे लोयना इंडस्ट्री पॉलिसी लहानगने हैबसु यावरे अदुगा मयामने यामना पाखनखिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दु मसी राज्यसभा दा पास तौखिबा अदुमना बिल दु मसी विथड्रॉ तौगनी इमीडिएटली हैबगी वाफमना चिंगबा हाइरिबा कांग्रेस विल डिलीवर हाइरिबा मैनिफेस्टो कांग्रेस न सोयदना थबक ओंथोकनी हाइबा मैनिफेस्टो की टाइटल पल्ले सोदना थबक ओंथोकनी पल्ले हारी वाफम सिंसी कांग्रेस की प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने मणिपुर लाख फोंदोखिब लेरे इंडिया की तौरीब प्रॉमिस से मरुना मार्च 2020 है तारे हंदक चही मथंग चही की मार्च था फाउबसी मरक्ता करिगुम कांग्रेस ने लेंगा पार तारगदी गवर्नमेंट की हांगदुन लेबा मरुना सेंट्रल गवर्नमेंट की हांगदुन लेबा थबक हारी फम लाख मरी अदुगा स्टेट सिंगदगी तोंगान स्टेट सिंगदगी अपुनबा लाख कुन पुन लाख कुमरी की गवर्नमेंट वैकेंसी सिंग से मार्च 2020 फाउब की मनुंग सिदा लोइनमक फिल तौगनी है अदुगा पंचायत अमदी म्युनिसिपालिटी लेवल सिंगदा कोई सेवा मित्र है अनौब जॉब अमा क्रिएट तौगनी मसी 10 लाख वैकेंसी है तारे 10 लाख जॉब से क्रिएट तौनी है वाफमनी मरम 10 लाख से 24 लाख से पुंजन बतारगदी गवर्नमेंट की जॉब से पुनः 34 लाख की जॉब से फंगनी है थाजबसनी पीरी मरोना यूथ सिंगदा प्लस 33% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर वुमेन नुपी सिंग गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की थबक 32% की रिजर्वेशन फंगनी है अखोई पार्लियामेंट पन लेरिबा अखोई 33% वुमेन रिजर्वेशन की बिल से पास तौगनी है थाजब पीरी लोइनना GST सी स्लैब खतन सिंगल टैक्स ओहलग GST वर्जन 2 पुथोगने है थाजो पीरी मरोना मनरेगा मैम जॉब कार्ड है मणिपुर थबक सुनरीबा अदुमलबा मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की मखा लेब स्कीम मसिगी थबक सुबगी कोई मसिंग से चहीदा चाम ओरमबदु चाम यांखै होनगनी है थाजब पीरी लोइनना न्याय है ममांग सखोना इम्पैक्ट न्यूज़ खन जख्रब चही लाइरबा लेबासिगी लाइरबा ख्वाइदगी लाइरबा इमुंग करोड़ मंगा की इमुंग चही की लुपा लिसिंग हुफ्रानीथो इमुंग खुदिंगी यौहलकनी है थागी लिसिंग तरुक डायरेक्ट बैंक अकाउंट थाजलकनी है थाजब मैम से पीरी मरुना एजुकेशन की चाव स्कीम यावरी मरुना एजुकेशन सेक्टर से क्लास 1 दैन 12 फाउ से कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट की स्कूल सिंग ओहनगनी है थाजब पीरे तोान तोान स्कूल की कोई एजुकेशन की सिस्टम से चाखोलहनगीदमकता लेबास की GDP की चाद तरुक से एजुकेशन डेडिकेट तौगनी है चाव फंडिंग चौरांगना चाद तरुक की GDP से डेडिकेट तब मीन्स 12 लाख करोड़ मुक्सी ओनली एजुकेशन थादगनी है वाफमनी मरुसु बाय 2023-2024 है टर्म मंगा से अरोब फाउबसीद थादगनी है थाजन मैम पीरी थाजो मैम से प्रॉमिस नहीं है प्रॉमिस मैम से करीगुंबा कांग्रेस माई पात्र सरकार सेमलप तारगदी मधु थबक ओंथोकने है कांग्रेस विल डिलीवर है टाइटल थोली मरम मैनिफेस्टो की मरुना मणिपुर की नॉर्थ ईस्ट की इशू मैम की खरने इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनु हुटना BJP मणिपुर प्रदेश की स्पोक्सपर्सन ओजा CS बिजोय अहमद ओजा बिजोय बितराम नोक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग की डिस्कशन कांग्रेस की म्यूट कांग्रेस की म्यूट हजिक लंबी लेरे हेक योबगा कांग्रेस की म्यूट अखोई इंट्रोड्यूस तौजगे बट फॉर नाउ मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की फैकल्टी मेंबर ओबेरिबा ओजा चिंगलेन मैसनाम ने ओजा चिंगलेन बुसु तराम मुक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट यू जॉइनिंग टू अहान क्वेश्चन से ओजा चिंगलेन दे दुम लाक्चरगे ओजा अखोई स्कीम मयाम से मरोइना जॉब पीबई मतंग सिदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई से हेक चही अमगी मनुंग द 24 लाख दी पी होनगनी है थाजब पीरी 10 लाख जनरेट तौगनी है याम चावबा गवर्नमेंट की जॉब मैम थाजब पीरी प्रॉमिस होरगा तुम तोकदरुग ममांग बीजेपी नसु
chahi amata crore ani ki job pi ne na claim to gibni na swai sida sum makal ke claim ama tawrei si kari wafum thamini masi manifesto ko yam lurisi ko India yo na ai sun yeng jam tam da manifesto ji thabak na pangtho hadi handa buti delivery have wa masu yori ko Congress will deliver tasing na mamang da sakki wasak sing su kari gumba koi masi deliver torma adu regadi hoji je koina lairiba film simadi oi roi aduna koi China ga India ga am toina ani si hoji ti defense am pinai reference pin rakpa matam sida kari hain pige bu China su koi magi economy gi growth rate sa masi wang na chatpa do India su economy gi growth rate si yam wang na dum chatpa ana ani si economy growth rate sida di lamjian ne bu ziktaneris si China na mu hen India na mu hen hojik di ani si inner ga chatle ada khoi na khalle India si economic growth rate si China si even na khoi China sa masi India has beaten China ka hai na dugi pau si oi de bane ada lurina China na chali ba lambi sina kai doge da yam sustainable oi na chatle ba moi yam na sustainable to some extent inclusive kharang gai oi na dum chat pa hai tar moi da su exclusionary oi de have di leite ado India gi sina kramai to ge da koi economy gi growth rate si wangi de harga koi unaba matam da koi nang kamdori gi kana lambi da unaba da hangna ba da asnang di yam no khalame do hadi no khalame si pau si kano ne lona de da ado India gi growth si di ado maina no khalamba adu gum mane aduna ta wandaba ya ta ga ba eta tu gi ba adu gum makal gi growth rate ki mong da leba aduna madum ram kai kai da ge da koi gi sakha ma saman admit tor kan da inclusive growth and harise growth si inclusive oidre adu inclusive kaina harise matandre admit tor ga harise masi puna masi kai dinu haida koina matam dugi leigiba lengak sing do madu congress ki yam sang lerami adagi BJP ki su mamang do sung leur adu irolo de kari haim puthor ke bo hadi ma anisi kari matam da koi manadaba koi jaga khar da manade maroi koi sigi community de yengba adagi mai hoi religion de yengba hoi adai du da kharang gai khenaba leijaraga su magi development ki strategy se masida di anisi gi similarity yam le aduna madugi koi inclusive oidaba development ki strategy model do aduna kariya ne puthoki Arjun Sengupta report ina ma 2007 orang mani khale maduda puthoki bada kari har ke bo India sa masi hoji koi ning tamaba sahi humfu gi matung stadi kari hana thora ge bo citizen ani putho me koi development strategy sina citizen ani amana suffering adu amana signing citizen aduna Arjun Sengupta report kari hai koi India da le riba million 836 masi lupa kun ginde ado amarom dara som the billionaires who dum leiba aduna signing people ama suffering masses ama sisu adum contribution je dum yaw gebene aduna sida khoi manifesto isi hoi yamru ai manifesto taseng na deliver tawragadi ji congress na haibiri sisu chapchana thabak ta heng taseng on thoraba adu ragadi taseng na hoji leiriba films de gidi yam na mamang zakani digi zik kanon su Raj Nongthombam habi kiba उसकी मरुन जॉब ने अतः सुबह नोटिस की करी CAB की करी अदुना इशू तोंगान खाइदोर खांदा इंडिया पुंबगी ओनेदी जॉब सिना कोई प्रायोरिटी ओरे ने अदुना मागी सिगी मैनिफेस्टो इज द जॉब काइना सिनरिस जॉब सी या मरुन हारिस कइनो दा अहन बगी कोई मोदी सिना इलेक्शन सी हरप मतलब माय कैंपेन द मियाम दगे कोई यामना एप्रिशिएशन फंगी बसे माना सही मदा करोड़ अनि की थबक अनोब थबक पिगनी हाइबदुगी वामा हाइगी बसे मसिना नारोल के आगे अदगी हाना दगी वार बा फ्रस्ट्रेटेड ओर बा डिसकंटेंट लेबा नारोल मैम जी फजन मसिना कोई सिंगमंगम के अदुगा समान न कोई होजिति कांग्रेस की सु मागी मैनिफेस्टो सिदा जॉब सिना मांग द पुथोरे इबा अदना होजिति मोदी की सु सही मंगा फारबनिना कोई करोड़ अनि दु सही मंगा के देदी करोड़ 13 तारे अदना करोड़ 13 की जॉब से पीरबरा ना मतम दा सिदा मागी असोइब खर लै खरेबा अदना मदु अतैना हाइब नत्रबा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO ना हारे 45 इयर्स सिदा अमुदु थोकिते मोंगी ख्वाइदगी वांगबा अनएम्प्लॉयमेंट की चांगदु यौरे अदि CMI इन मु पुथोरे 7.1 अंदकी फेब्रुवारी था फक्ता अनएम्प्लॉयमेंट रेट याम वांगबा मदना खोइसी हाना कांग्रेसी मतम दा मागी लेरंबा development की strategy जो proper growth है मसना कोई की job less growth ओरंबा अदुगा मुक सिगी मोदी की लापा मतम से दे मुक job loss growth ता लाग पसे from jobless to job loss ता लाग पसे मसी प्रमाण तो मसी arrest हो गते है बसे कोई पार्टी अनि मक्सिन पुथोइबा पुथोकदोरिबा हदि जि कांग्रेस की दि पुथे BJP की सी election
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ election ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯨꯝꯕꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯔ ꯉꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯁꯨ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯈꯔ ꯅꯩꯅꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯣꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯂꯥꯛ 3 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ 20 lakhs ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ 24 lakhs ꯃꯨꯛꯁꯤ ꯃꯥꯔꯆ 2020 ꯐꯥꯎꯗ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 10 lakhs ꯃꯨꯛꯁꯤꯅ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟड ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯁꯦꯋꯥ ꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯀꯧꯕ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯖꯣꯕꯂꯦꯁ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯣꯕꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯣꯕ ꯂꯣꯁ ꯖꯣꯕ ꯃꯥꯡꯕꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯂꯛꯇꯧ ꯑꯗꯥꯏꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ 2 crores ꯖꯣꯕ ꯄꯔ ꯏꯌꯔꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ 10 crores ꯌꯥꯝꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ 10 crore ꯐꯪꯉꯝꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤना ꯑꯅꯥꯕꯗ ꯃꯦꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯅ ꯃꯦꯠꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯁꯤꯗ ꯖꯣꯕꯁꯦ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯖꯣꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯔꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯒꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯏꯟ ꯑ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯨ ꯃꯦꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯦꯁ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯐꯨꯜ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗꯤ ꯄꯥꯖꯔꯛꯇꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯔ ꯄꯥꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯒꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯤꯄꯜꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯍꯤ 5 ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯤ freedom of fear kind adadagi say harmony or hatred inclusive or exclusive dignity or oppression prosperity for a few or for all kind si mayam je already mamang da mogi rhetoric mayam do adagi pot ching do kaino oina puthuri mogi manifesto sida adadagi atopamna akhoi finance minister Arun Jaitley na phongdokyo matungina manifesto ma yam ten haigise Congress ki manifesto se outright dangerous and an agenda for balkanization of the country India thugaina ba manifesto amanina Congress leadership se akogi jihadi amadi naxal light singi makutta laibedong tawre se man haigi adagi amuksu Congress manifesto semda akogi Kanhaiya Kumar gi tukade gang je masi gi interest yenga ga loi semen hagi masi maru wi da kamai to ge da citizen law 124 as scrap tang ni haigumba adagi armed forces special power act se northeast samadi manipur gi lokthok di akhoi su support tawi tawi di manipur da conflict kan su adu yamna leitreba hojik lariba film ji naharon sing mapang yam kalam bai adu state police na अखोगी चुम्नगी आईपीसी मखादे हैंडल तब याबगी सिचुएशन लेरें खलेबा मणिपुर की लोकथोक याम रीजनेबल होय अरवा काश्मीर की लेरिबे सिचुएशन सिदगी अफसा लोकथोकनी काना हाइबसे मसिदी ngसागी आइना हाइजरिबा काश्मीर से बाल्कनाइज तौगिबि याबगी खुदम लोइना सेडिशन लॉ स्क्रैप तौबा अदगी कांग्रेस से आई पनब्रेन मस खले आर्टिकल 370 लोकथोय चना हंगनी याम कना पनब्रेन खलेबा आई उजद्रिमना हाइदे Article 370 je lokthok pa je India ki unity ki interest ne ba kari maram da Article 370 sina maram oidna Kashmir na ngasi firana ni chikhal imni Kashmir ki problem de sina loi creator ni matama da Kashmir ki chief minister se prime minister na taramine Congress ne masi introduce taraga prime minister hayaluraga Sheikh Abdullah na sum mathaka ki takalapa digi prime minister Nehru ki matamdara Indira ki matamdara ma pharga jelom thamidna samai tawdna Article 370 की मखादा काश्मीर सिंह मकोई राइट एसर्ट तरगो मतंदा कांग्रेस की प्राइवेटाइजेशन फारा थंगी बसे सिजे होजिक काश्मीर की इशू सिदा अखोगी मई चाक न मचाक पीबग सब मनेबा अदुगा कनोसी यामना नुंगाई तबना अखोई मणिपुर कबदी मरी लेनदे काश्मीर द इथनिक क्लींसिंग तौगिबा रिलीजियस लाइन दा
Kashmiri Pandit mayam ado yam ro se nana hat pat to par rep na singba khela ga tan thoki bse sigi matang da Congress ki manifesto da masse amata pande ba aduga economic karikra ki matang di oza Chinglen na je na khange aino da hairu ya de adugo Finance Minister Arun Jaitley na haibi magi promises are made out of ignorance na haibi okay made out of ignorance oi bi yaro da ba hojik de shi bugum thamjagi ge okay oi bi yaro da habne do matang sidai no oza Chinglen dong lak chning si haibi manifesto si 2019 gi election gi mari le no phong liba manifesto Congress ki sida kari kari di masi yamna phajaba promise mayam da piba promise ne lobi do kari kari si khitang oi thok pa wa ga ni khan be kai kai yeng bi be koi Congress ki koi ngasi gi discussion yaubi gada ba miusu lak pire do mahana mic e paling ada matam khara changa dong ni na yoja Chinglen dum lak che kari kari di masi taugiba mikal sing da puthokkiba manifesto ga handak puthor pasiga ayam chauna khenaba me dei ui okay Congress ki se masi mamang da puthokkiba manifesto jing chang da sum chat bane da handak kista di new approach samadi new approach khar di yawe masi masi Modi magna su yamna ko gi Modi gi web ni yam kan lai gi matam se masih su koi Congress yang wagi masih mar ki matam sida ado hojik tani khara khara amuk awgalaktana level is aduna sigi koi Rahul Gandhi ne su anoba president oibidagi oibra khangde si anoba approach khara yaw sigi manungda koi awang no poki oina kitang awang no poki friendly oiba pot khar di happy bestaida sigi manung staida CB simadi to an dai ko simadi mo state yam clear lere CB gi matang simadi mo scrap to ni habitsima ado sigi aina awang no pot pusanjar isina magi hojik si yamna koida khana ningai worisi oi Modi gi BJP gi side gi cooperative federalism gi wasiam hai adagi team India sumba yi wasiam hai na adagi competitive federalism ga federalism adi state ka center ga laina ba mari sa yamna cooperative oi ba mongda laini ka hai gi post slogan si lai gi bre adubu hojik ki koi gi Congress ki sida moida sida yor ibe approach si kanmai la ge bu kogi sigi federalism se sida anuba mayon ma pira yi pirak pai di hana Modi gi matam da mutat ke planning commission sa masih moi galani haiba adagi niti ayog si masih mutat kani moi hai request da adagi special category status hana piram basing do madu moi hingalani haiba haidi niti ayog mutatna planning commission la adi masana tana madu di dum haigal pata bane ana sai da approach sama hai tare ram de khoina special category status mutat ki basa masina awang no poki state singje yamna wagi yang wabai even Assam jauna Assam ji BJP ne lito ba koi government to dum lei dibani Assam ji bu ta koi sahida rupa crore lising nipan ga jama satu ki sang ji moida wagi ba aduna hari posi finance commission gi magi award tuna hadi award se hana 32 oram badagi tax devolution se 32 oram badagi 42 hangal ki bes 10% state sing the piba devolution hangal pasina madu neutralize ogin khalamane ba adubu Manipur yauna hotpa matamda Manipur sakar mano hotjaba matamda madu koi devolution duna ko na ngamde okay haidi karigumba devolution je suktau toromdana hana 32 dudung piramba planning commission mutharam draba adu gide adune hena phangena is government na masana hotjaba estimate tokjaba koi gi 15 finance commission the pisan memorandum adum yaujari aduna koi notice ki wenadi magi jigi hariba niti ayok si muthatpa du planning commission hingalan ba the special category status hingalan ba sumba khare yauri se simadi adum economic boost amo ogin simadi koi friendly notice friendly okay notice friendly iba mayam ami yaure political and economic ki promises hai targamba Congress na center da lengak par pa targadi adubu ngasi ki manifesto si ngarang phongki manifesto si yeng matung da koi mama koi ngasi discussion yaw binaba Congress ki Manipur Pradesh Congress committee ki general secretary so ibiri padu ko wangke mesi ki MLO ibiri ba ho ja ki Meghachandra so election bire o ja Meghachandra busu ram lokcheri mamang da question round nama chasa hai tero ja adon o ja da direct lecture ge ja Meghachandra da Congress na pa ko bi tare BJP na mamang da ha ki si ngarang ki manifesto si koi gi lengak ta laroi da party amana panghap da hapchen badu makal gi manifesto ni ha bi wafam mama phongdok period duga manifesto si lebak se thugaina makal gi manifesto ore maru ena 124A sedition charge piri IPC gi 124A se scrap tawni habagi wapam aduga Kashmir da 370 hanjalhan ga article constitution ga article 370 hanjalhan gani aduga armed forces special power review tawni habagi wapam na chingma yawbasin di maru ena Kashmir na chingba state sing asi haidi ningkha tamhan gi bugi haidara balkanized to thugai khina gi masam oini habagi wapam na chingma thambiri hairiba wapam asida koi congress ki makedi kari thambiri no hoziki koi Congress party gi di rang Rahul ji na sigi release tau gi ba koi election manifesto se
masidi yamna phaba adi amukta haiba Rahul ji na lakpa matamam degi handaki adegi 2019 election sigi da phongi ba manifesto se masidi yamna phaba aduga masidi aduga parja singda people's friendly oiba adigumba manifesto ni aduna maside sida yauriba mayam singji thona fazakre adu maroina the MPCC the youth singda adegi the unemployed adegi industries da kai kai tawri jai chorna highlight tawjage ai traffic jam oi de kitang thengdokre sorry for that ojik Narendra Modi ji na panba sahi manga panba sida masan adum haijabani 6.1% unemployment se in the last 45 years de si leire haiduna government sina masan haijabane aduna maram orkanda sigi 6.1% se highest ever in the last 45 years okay aduna masidi pura demonetization da GST da overnight GSTs adi asugumba mayam singsina hojiksi pura akoi gi India sida unemployment gi kari to awaba mayam singsi leiriba mayam singsi handaki Congress power suidana lani aduna akoi na leiriba mayam singsi peoples na khange aduna saigi hana sindana ma khutna ma tawba aduga sindana lairiba singi ngangba aduga thabak na industrialist singi businessmen singi adegi Ambani gi thabak tawbudo akoi handaki manifesto Congress is the leite aduna maram orkanda education da total akoi gi GDP se masidei sida PDC 6% adi by 2023 and 24 da education sida 6% sigi total GDP sigi se kaithoi aduna masina hana piram basina 1 to class 8 neba handak piri sina 1 to 12 se free education ne adugi mathakta education sida piri emphasis se adugi mati praja sing yamna pamgudaba lairaba praja sing na pamgudaba institution sing da college da university da handakta adi akoi university da Manipur university da thoiba thodo wathok myam sing se free hand university sing sida pigini haibagi manifesto sida first na e ana lairaba students sing kai class 2 fox sida free education pigidori se masi praja gi oiba pot amane ana women's da adigi state assembly da adegi parliament ki election da 33 reservations women da hek Congress sarkar lakpuga pirani okay plus hauji hangduna lariba vacancy posting se sidai sida vacancy leiba central ki post me am sidai sida hauji hek Congress ki sarkar lakpuga sidai sida 33 reservations women da pigani aduna leiba sing se women sing ki importance masi piriba koi manifesto de pirise masi soitana praja sing harawani okay adigi amuk lairaba singi asidai de piriba scheme sidai de pigdori se lairaba sing sida pidori sida adi minimum income guarantee scheme nyai gi matang je nyai si puri pirise lairaba sing sida 72,000 per year si pirise akhona phase by phase pir kan da totally root out torne ba lairaba sing okay aduna asagi akoi Narendra Modi ki account amada 15 lakh sangakani adagi sahi manga sangakhraga sahi manga da zero balance da adum leiba to leng da adum leiba adugumba promise na teba Congress stands the commitment sini akoi na hojik tawdori base yamna asagi hairiba poor sin sigi oiba masidei da 72,000 per years in the pidori se America gumba da chakhol European countries sing da thabak phangdaba mi sing da piba scheme adagi mipum khudimaki sarkar ki scheme phanghanbado adi thabak phangdaba lairaba imung sing sida akoi ki hojiki Rahul ki manifesto is pi sing thongna phagraba ithongna kanaragadaba phone idea khara sum ai kan tawsi highlight tawjageba importance of the akoi ki the manifesto se loina makti ngamaroi notice ki kharaga adagi highlight tawba si khara se ai thamjage adubu hojik lairaba mutharbi matang sida koi 1971 su Indira Gandhi matamda garibi hataw leba sidagi koi lairaba sing se loi muthalani lairaba lehellaro haidna su election matamda campaign tawki 1971 dagi Congress na phana marakta pangi lere adubu hauji phawda lairaba se mutharpa ngamdabagi ra handak se mu garibi hataw part 2 amuk न्याय की फॉर्म दलाई से करी है भी नहीं गंदा yes अंदर सुंगम नहीं है कि थाजा वाले भी अकोई नरेंद्र मोदी दौना zero balance ta 15 lakh sang halagani degi पृथ्वी दा लैरिबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯅꯤꯁꯤꯡ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯜꯁ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯒꯔꯤꯕꯤ ꯍꯇꯥꯎꯅ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯁꯝꯋꯥꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯑꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯗꯧꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ 15 lakh ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯝꯇꯗ ꯆꯪꯈꯤꯗꯦꯗꯅ ꯋꯦꯔ ꯏꯁ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯤ ꯒꯔꯤꯕꯤ ꯍꯇꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯤꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯦভিꯡ ꯗ ꯄꯨꯔ ꯂꯣꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒꯔꯤꯕꯤ ꯍꯇꯥꯎꯗꯗꯤ ꯁꯝꯋꯥꯠ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯃ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦ GST is going to be second generation. Narendra Modi na overnight GST tawre state assembly singda GST ki do state khudi makta adi assembly da madugi GST je center na whatever center na pi imposition se it should have passed the bill high na khoi ju pi re but whereas sigi GST sina hojik tawri basidi akhoi ki business to bangam tre small akhoi ki enterprises asi hatwe adegi gali da leiriba akhoi ki state sida di akhoi ki main town ga hai sidi akhoi ki Delhi UP Maharashtra adi shugum basidi gali amane hele thousands of lakhs of adegi small enterprises leisida GST implementation da mayam se o khong kap khraban thabak mang bai tara da job loss ki post and the GST say it will be simplified. Okay, simplified. Only two principles is there. One is single tax. Hoji lady system say khara amna tax kharcha khara amna pikpa. See what is this? One nation one tax high. The principle is good. This is the idea what Manmohan ji committed. But the language is good, but the principle is not there. Aduna laiba post the one it will be simplified very simply so to say and single tax will be there. Aduma sigi tax na khoi da kanaba second generation na khoi the GST 2 period GST ki version 2 lakne habne adu GST se Rahul Gandhi masama Gabbar Singh tax hai bani miyam bu lut to tax na aduna Gabbar Singh tax ki version 2 lak matam da miyam na still harau ge ra question de tumko like ni koi okay this is our manifesto. Okay. Aduna Prajada Kitang Live election Siga Prajagi Pamba Pam the Budukan highlight of the industries are industries Desita Masi the Angakpa Pangna Hasigi Light of a Singi Anova programs in industry set up Tozava entrepreneurs Mayam Singsi Port Sing City Aikogi Rahulzi in the PVC in Tokni Yang but the very attractive. And me also okay pabada no abadi am yaure adu thabak oina masi feasible karai fa feasible oi habi wahang duni maru ina ngasai that will be IPC ki section 124A citizen charge kana guma mana leba ki mayok tangang patargadi leba ki against tangang ta nation ki anti national oi wa fu ngang targadi makoi bu citizen charge palaga phajan bakhosan bagi thabak se masi keno jima close ma pura scrap tawrani lothokrani hai bagi wafum jima palli marmaduna Madugi wafam duma lairabani akoi sumba anti national oiba mi mayam encourage tawtar gati lebak se balkanize tawba mache kahe nabagi marama ma oirodra hedna BJP na question tawre ojan lakpat kitang thek idhar kari wafam kai bagi wafam du dadi aikoina madugi leibadu de security gi issue dadi compromise tawroi okay aduga ngasai gi leiriba armed forces bill power act to sidasu lakanda Akoigi Armed Forces Special Power Act to adugi akoigi BJP degi harakudugi wari ni ko ai idea ding hatang amu makha chathajagi ge ba maramdi ai kitang highlight taw point amri dangai jare okay ana hojiki Armed Forces Special Power Act se masidi world organization mayam singina masidi draconian jungle law ni haire aduna from all sections not only for Manipur Northeast and particularly the whole people of India see the Armed Forces Special Power Act kumba shikumba unlawful oiba Sigi Mayam, Sigi Sidesi Tauriba Mayam Singse. Masidi Equina Hosi Manipurda assembly segment Taretse. Sidesi the Pazana control Taurina. Armed Forces Power Lipta Ragasu. My Tautana, Akoigi, people sinki rights in the Fangani Hive never. Aduna Sayi Aduna, Akoi Lebak Pitokerne have the Congress. Now, how can this Congress people will say? How would Rahul will say? Aduna, there will be not on that part. Adu as per se amend tawgi wafam sigi matang dadi hariba khoi Congress ki manifesto si phong ro matungda media ki interaction amada have ta surje wala Congress ki luchingur surje wala na hai gi basi
national spokesperson ni mahana fondo ki wapam si khoi masi army gi head singa leader singa hai army gi officer singa tanar matung da masi thabak packet kani habi wapam jima palibni madugi wapam du ni mamang da gi adumak masi amend tawdana review tawdana repeal tawdana adumak leiri se army na masi adum leigadong ni lokthok yaro habagi recommendation adum leibni na lokthok ngam leiri hojik so army na recommend taroi habagi wapam leite adu apspa repeal tawbagi natra apspa amend tawbi wapam jamu questionable oidroja hojik pudi amend tawni hairi adu army na mu yaraktra gati krai da amend tawbi no that is adudi akoi political decision surjewala masama no su congress ki national spokesperson surjewala masama no su ngara ma phongdo khibal leire masi army gi officer singa tana gani karigum ma khoi na recommend tawdra gati tawroi habi wapam ju phongdoi adudi political decision ni aduna manipur tegi adi jammu kashmir amadi manipur da congress na assembly segment tare tegi lokthokhiba lip tawgiba se that is the political decision aduna army ga tanagani haibani that is the very the language do phajabane ba aduga karigumba leibak sigi ekhoi gi security gi protection se masidai sidai da phajana akoi sigi sidi that is the decision of the political power okay political will amadi political wisdom leitar gadi soidra patpa ngamni haiduna su congress ki luchingba pc damran su phongdok leri marmanduna kariguma congress mai palak batare miyam ni yengba tare political will and political wisdom apspa amen tawnum gi damakta leibra aduga economic reform yam se pronom gi damakta leibra habu yang tare bjp na pakhum pining yam dilem no male do brem na haloje ja break amtang lawjer matung da amuk makha chatha jarke okay break time thon jarke impact is swimming tanu lebi welcome back adon engir basi manung hunani 360-degree analysis of news and events would be Raj Nongthombam manung hunta ngasi khana jarme basi congress ki ngarang phongkhiba 2019 liba 33 sob lok sabha mikal ga mari lena phongkhiba election manifesto asigi matang dani mathang se BJP gi oja Bijoy dalak se oja congress na tonga tonga wafam yam thambi khre apspa gi matang su thambi khre aduga economic reforms jobs gi matang su tonga tonga wafam yam thongre madu congress ki oiba kari reaction lebi BJP gi oiba kari reaction lebi akoi gi congress ki spokesperson yam sengna habi gi ba akoi gi afasa se jungle law ne se hari ba jungle law si india da pass term se congress party na ne ba okay manipur assam da hana masi impose tore 1960 dai da nagaland na tawre Kashmir de kaida ate di sum sandoki bane atopa khoi congress spokesperson amadi congress party na ngasi bokda yam lana sandokwa pracharam ka leiri bo madigi prachar di Narendra Modi na mi khudi mi account lakh tranga hapakani bse masi adogi madi aran factually aran propaganda ne ba sigi matang da RTI ka thanagre ama ka thanage aseng fact di ngasi ai mayang mang haijage bo 2013 khoi gi lok sabha election lam daida Congress na center da pari gi matam da November gi 13 Chhattisgarh gi kanker hai haiwa lam da Prime Minister Modi gi speech ta kamaini yaw gi ge da India da gi hura laga puriba black money myam se aso ke matik yangre masi kari ma koina porpa ngamadi every Indian gi account da lakh tranga hap ko nagani haibne mana hap kani haiba pam chulite mapanda Congress ki sang na palak leaders na hura laga pugi ba paisa myam do amadu gi dimension utpare karor ka sino masing gi yamdram na ja agro India gi masi Nehru matam di hura la na haiba space ne ba adada yam thunamak aingon su BJP account da lakh tranga hap kani chumru ha kadai de hairam moi da utho wani haina kan mun tijilu kan di madugi space to twist torga haiba rame ba atopamna akoi gi Prime Minister Indira Gandhi gi matam da Kashmir issue si solution ba yabagi yam hajo opportunity mi remi ba ngasi bok masi BJP na koi regret tawi sorry madudi 93000 prisoner of war Bangladesh war matam India na khud da phar ga lei ba matang sida mayam punum ki keno si Prime Minister Bhutto Simla keno lak pasida negotiate taroga Kashmir si 104 solution ga dra khanad me ba adubu Prime Minister Indira Gandhi na 93000 prisoner of war se free da without any condition thadoki ba masina Congress party na whenever they are in government they Pakistan appeasement policy ta we se sigi lengdra ba khudam ni adagi atopamna ena Congress ki spokesperson da hangjage kano si Rahul Gandhi na ngarang na handa demonetization yam criticize ta we chumi ko demonetization awa ba khran ngi economics me na haibi badi short term pen long term gain haibne adada Rahul Gandhi na yam phajaba haigi ba akoina power party di remonetize tawgane no sigi remonetize tawbo ju kamaina no othokpra manifesto da yawbi bra ko natraga Congress ki leader mayam ji manung da akoi amendment note mayam da paiduna da hujbu destroy to remonetize to di yaroi habi sense la masi masu
manifesto da yaw brai de khangdre aduga Congress spokesperson Rahul Gandhi statement se masi medi singdokpiu aduga next ngasagi job loss ki matang je Narendra Modi na karor ni promise to ichami but adu target yog the job ki am create toring khale almost 50% toring khale masi akhoi BJP ki source ki hari pani ko atopa mana job loss to basi madam je demonetization nam de GST effect khadum leram gani anu bas change laina adu yam lurgi yam masing yam ba la karor ki sale company di Dubai da same building dukanum hange काम दे एड्रेस में हम पिछले लगा मनी लॉन्ड्रिंग की केस है याम छातीना चतरा में बा मोई की एम्प्लॉइज ले रमी अरेगी आरान बाबा फैक बैंक में याम लड़ी प्रसादिक फोन के न खोंबा अरेगी चिट स्कैम में याम लड़ी मोई की मोई एम्प्लॉय तरह में मसिंग याम है बा मोई दो होजी की सेल कंपनी में याम क्लोज तो बस दगी लोइना जॉब दैट्स वाइट रे अरेगी GST नंबर मोई ना GST नते अखोगी मनी लॉन्ड्रिंग थिंगने बहनर पदा मकुदी ओइना लेबा मनंग द केंति यावदबा कंपनी लिखल पमई गले मेबा सी कंपनी सिंगी थ्रू द कलकत्ता कंपनी एम द श्री राहुल गांधी ना मनी लॉन्ड्रिंग तो भी केस में जो थोलो कदई लेरिको मदुदी यावदु नै डिटेल हाइजर रोय अदुदी साइ माउंड हाइजर कनोदा ममंगी 2014 लोकसभा इलेक्शन ममंग दा कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर्स द लेडिबसना बहुत काना वेना पेट्रोल से unnecessarily होंगल मेबा मसीगी unnecessarily होंगन में से तो कमाई तो के दा 1,50,000 लाख करोड़ थाउसल मेबा ऑयल बोन वेना अदना प्राइम मिनिस्टर मनमोहन ना मोदी द सिनर में थाव की ममन से पेट्रोल की ममन ₹72 पर लीटर पिरम मने होजी क्या ले रहा 70 मखा ले गए मरक दखर वांगई अदद मायाम जन कांग्रेस न थाव वांगे लाउरी दो करीम तगी नते कांग्रेस न तोलंबा 1,50,000 करोड़ ऑयल बोन भोट काना बायना ममन ताहलम थोइना मदु बीजेपी ने सिंदोक चग्रेबा अदद मायाम नदी अखोय थाव ममल तांग वांग बसे होंगथरइसे अखोय इलेक्शन ममांगी हाबे तारे मतम खरगी ममांग दगी होंगदन बहौरे मरमदन इलेक्शन लोयर मतुंग दम तांखलकदरा हाबे की बिदे दुमक लेरी आया हां ओके आर्म फोर्सेस कांग्रेस ना थमम बने ना ओके कांग्रेस ना थमम बने हैप्पी हम अदु अब जाय सिंदोक चगे आई दे बिजिगे अमुक तबी निंगसो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से अखोयसु केनोगिनी मणिपुर नागालैंड अमदी असम से दरकार लेते खले कन्फ्लिक्ट कनसे हंदरेबा आई मु रिपीट तौजरे अरगा काश्मीर गुंबा याना हाई वोल्टेज टेंशन लेबे जगह से लॉकथोकनी citizen कनो लॉकथोकनी हैबदे तो रिव्यू तो गनी हैबे रिव्यू तो गनी हरिदो रिव्यू तो बोरगन हाना ने फिवन ताने सिविल पुलिस न बिया दबा आर्मी सिजनर आर्मी दम हारकनी सेम थिंग अदरा ngसाइना मकोक हाइजि दो ओके मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट लौथोक पति फै हैबे की सजेशन बीजेपी के दम थंबिरी अदब कांग्रेस ना थमन इम्पोस्टर में लौथोक पिते हैबे लौथोक त्रिस करिनो आइगी क्वेश्चन से अदरा ngसाइ लेबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कांग्रेस ना बीजेपी ना लौथोक बीजेपी ना लौथोक बिजे हंबिरगा दिने कांग्रेस ना करी लौथोक रिदो हान खुंबो ओके कांग्रेस लौथोइना काय लौथोइबा अदो बीजेपी दम लाक्से बीजेपी तो कोन लाक्से हां कांग्रेस ना थमम बनी चार्ज तौरी दुदी वाइल्ड एलिगेशन नेबा मरमदी मणिपुर की सिचुएशन से खंबीरेदना हुजी फगलेदना फगलकांदा फगलहलमगन आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर से लौथोकबनेबा बीजेपी ती करी लौथोकते बीजेपी ती करी लौथोकतगेबा बीजेपी दी मदु लौथोकपदी लाइरदना नंदो थाथोक लेरेदना अदगी ड्रग करवार अदगी वार ऑन ड्रग हायर कांदा ड्रग की करवार तो वो थाथोक लेरेदना सी दिस इज व्हाट बीजेपी इज गोइंग ऑन अदुना ngसाइ सुगुम मयाम से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फगल हगल लौथोरइनी हुजिक लॉ एंड ऑर्डर फगल दिलाइरदना अदि लुलिंगलाइ इलिजिबेथ हार्ट मतमदा मसी सीब मतमदा प्रजा छात्र कया सुति थागी स्कूल कया थिंगजनगी धरना कया तौगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस नफार जेल थममे हुजिकना नाथोन करे मिसु मुहाले अदि एमडी अदि केनो मंजूर अहमद अदि हाट खरे ngसाइ लेबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर से रिव्यू तौगनी फगल हनगनी अदुगा लौथोकनी हाइबनेबा दैट इज वन अन लेरिबा पोछि दैसिदा अदु सोइस द पॉइंट मोजा ओजा अखोगी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से फगलकपदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से डिस्टर्ब एरिया स्टेटस से अखोई असेंबली सेगमेंटरी तगी लौथोखिबनी हाबी वख मोजा थंबिरी मणिपुर दगी अदु 2004 ददी मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से याम फत्री है बतारे फत्रो मरक लौथोखिबनी मरम से मनोरमा सिखिबंदर मरम ओइदर जुलाई की तारीख 13 2014 दा मनोरमा सिगर मतुंग दा जुलाई की तारीख 15 दा
कोई इमा तरानी थोइना नेकेट प्रोटेस्ट तौर मतुंगदा लेबा क्योबे याम चाव प्रेशर लाखपदगी अगस्त की तारीख तरानी थोइदा स्टेट गवर्नमेंट की स्टैंड लोरगा हारिबा कॉन्स्टिट्यूशन तरह के लौथो खिबा माली इंप्रूवमेंट लाखपदगी लॉ एंड ऑर्डर फरकपदगी और मानदे माधवी मरम से केना हाबदा 2000 दगिना 2012 फाउ बसेदा 1528 फैक्ट एनकाउंटर केस लेरे है सुप्रीम कोर्ट ना मसले इंक्वायरी जतन याम कन हुजिकसु चथरी बनिना 2012 फाउ की मनुंग से 1528 फैक्ट एनकाउंटर लेबा मींस कोई लॉ एंड ऑर्डर से फते है बगी एग्जांपल याम चाउन लेरे मनु फतरे मनुंग दा अदुम लौथो मनी पॉलिटिकल विल लेदा लौथो पॉलिटिकल विल अदुने भाई हाजनी अदुन मतम तो बीजेपी दी केम तौदे देयर इज नो एनी मूवमेंट अखोई की मतम दी तरे तो लौथो यारबरा है बगी वहंग दुनी याखै हम लौथो पियुसिने अखोई हारिसे अदुन कांग्रेस के याम चाउना 2004 दगिना 2017 फाउ से याम सांग मतम लेगरे लौथो के हाय तारगदी लौथो बसु दुन जा अखोई खराती तौरमिदना समहुआ अदो हुजिकसु बीजेपी ना सही एनी पाले सेंटर सही मंगा पाले तौबिरो अदुना अखोइना खरत पालबिदो सेंटर द बीजेपी पालिंगै नतेबा कांग्रेस पालिंगै दनेबा अदुरदि समूहात कैगुम खरत तौबिरो अदुना ngasai तौदरगदि अखोइ कांग्रेस हुजि सरकार लाने अखोइ तौरनी इन शॉर्ट अदगी हुजिकि मा गी ऑयल गी करिगै तांगल हैबदो अखोइ की स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट हैबसे द गवर्नमेंट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल whatever decrease the price of the any essential commodity that is the duty of the government अदुदी अदुदै मतम कांग्रेस गवर्नमेंट ना अदि अदुदै फ्री थारमी अदि होंगलमी अदुगी तौरे हर कान हौजिंग न बीजेपी ना अदि स्काई हाई तौगे हाइबदुदी that is hopeless हुजिकसो अखोइना तौरी दुमाइना अखोइगी तौरी दुमाइना हुजिकसो बीजेपी तौबियोबा that is the welfare of the state that is the welfare of the people तौबियो no problem अदुना अछागी blame तौइ महोता थबोइ पाइखट पियोबा आई पॉइंट खतंग आई अमनि दगा थमजौगा खितंग थेंगिबिनिने को अनो हुजिकी इंडस्ट्री की कई कई से मसिदे सिदा लाइसेंस पीबदा अदगी सि चही अहुम से एनीबॉडी हेक्ट टैक्स से इंडस्ट्री लिखब चही अहुम टैक्स लौरोय लाइसेंस से मान हेक्ट थाब हेक्ट पीगदबने अना होजिक लेइबा फोर्स याम चेंजेस लेग्रे अखोइगी मैनिफेस्टो से तैसिदा अदगी लेबा लम लेजदब मीदा लम पीबा anybody who doesn't have any land silam je free the piba government gi akoi manifesto se homestead act se sigi laiba post de sida adagi akoi gi sarkar gi thabak tawbagi application form thaba se adagi school gi admission form se masi free oiba jobless people sida adagi thabak apply tawba thabak phangdaba job orientation ni ko adagi lairaba weaker sections sing da tawba ngamna ba sugumba mayam sing yamna people friendly oi ba haitare hadagi manifesto se tawba ngamba thabak ni tawduri ne ba adna akoi congress ta masi yamna prajana pamba adagi laiba atai tai kano se haitare sigi yam special oi ba ai highlight tawbu lo jarge aduga yam special oi ba haitare new ministry ama अखोइगी इंडस्ट्रीज की प्लस सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट की अनौब मिनिस्ट्री अमा तोंगाना हांगनेब हाइबदी जॉबलेस मैम सिगी जॉब क्रिएट तौननमदी को यामना डायनामिक ओइबा अदगी प्रजा की पीपल फ्रेंडली ओइबा आइडिया म अनो सिगी बेनिफिट्स याउरी प्लस अदगी अखोइगी हाना अखोइगी फिशरी गुंबा अदगी सिगी the welfare of the fisher folk मैम सिंग से nga loiba मैम सिंग सिगी agriculture ministry da lerm baneba si separate tawne ano sumai tawduna kano tawi adu ai aroiba da point da aroiba kano sida sida manifesto sigi hoi rahul ji na manipur da laamba mana hek hairam basing do adu dei da rahul ji laamba kan da khoi gi congress bhavan da khoi gi north east ki particularly manipur sigi ekoina khara mongod memorandum am pihowe manifesto da hapiona is seriously masi consider tawe okay adno ngasai gi leriba post da sigi bhashan da adi hujiki digi rahul ji lakpagi meeting du da ai khoi north eastern region sing sigi special status se restore tawne hai se sigi manifesto da hape okay adum hape adigi cap ki citizen amendment bill do 2016 se adigi 2019 the past kano da tawkhib se masi sungcha chanaro especially for the notice ki agitation communities mein okay manifesto da loi yaure hari wapam se koi speech tat march ki tarikh kunda laga phondo ki wapam yam do loina mag loina yaure hai tare manifesto da
matam se indigenous people Congress की spokesperson ना okay ai oza bijo remonetization की दो अदम तक बंद भी रहो okay आई कहाँ से क्या बंद राहुल की remonetization ki wafam haira adu adudi kaino ne demonetization da China super power party ba leibak se sina lauk thoki ba adugi Chinese ki news da India na demonetize tawri se masi sahi tara development da back chatlabani hain hai hi ba okay okay aduna aikoi gi job mayam sing se loina kaktat khare in the last 45 years highest rate of unemployment se akoi Modi ji da pan da leire ta na ko asi proof tawre ba this is data ni available data ni demonetization ki matam da koi gi 5000 amadi 1000 की कोई कैश ले रहा मैम दो 99% हलक रहे अपनी 1% खतने हलक त्रि से अदनो 1% हलक तब तो कोई लोखो से जो फाब दमा नाकता 95000 की कैश ने चिंग ले रमी समाय तो उतना तोंगा तोंगा मी खरे की फिका होता अदे ले ngakta हंजलक तब मैम ले रमनी 1% दुदी अदनो आया म पैसा दिलो हलक रे रिमोनेटाइज हो बसे अमो इकोनॉमी से अमो मपांग कंखलंग ने हाबगिया अर्थ माले in the sense that demonetization da manghan giba mayam do अमो हिंगलंग ने हाब akoi congress sarkar laani okay revive तो ने हाब laani okay okay congress sarkar si la akanda paisa ki sen thum gi awaba mayam sing se okay ko lage हाब hingalani hai hingalani हाब what our कांग्रेस amadi BJP की तोंगा तोंगा points of view प्रजा सिंह ना हुजी नुंगाई र तबने issue सिंग से थंबी खरे सरकार से सेम तबने हुजी okay आप स्पा की मतंग दा restoration of special category मतंग दा अदुगा हुजी की तोंगा तो वाफम सिंग मतंग थंबी खरे ओजा चिंगलेन दसु लाचरंग ओजा चिंगलेन वाफम से ताबिर मतंग ओजा चिंगलेन ना थमजनिंग ब मोन मयाम से लोय मांगम दो माली करी हाबी नि अदे खोज की बोट नक्सला बिना को होजिक से केन स्टोन सी वांग ना अमनिना याव से लुसल लग पाई तारे अदो इंडिया की sta यामना अरे साइजे बतो हला कांदा कोई सी भोट की मतम से फेस्टिवल ऑफ बासन अदुगा भोट वर कान से कोई मसी मैक्सिमम बासन मिनिमम एक्शन है ना एक्शन दियम ते याव दबा अदुना हेंग कोई करेनी चाइना ने हम नोकनरी से एने चाइना याम पल्ली से तगी नते बा याम नोकनै बा कोई चाइना इज इंडिया इज स्पीकिंग चाइना इज डूइंग हाइदी थबक ओइना तवैबा मोइददि एना अखोइसिना ngang सिना आयामबा ओइना तवबा अदुना कोई भोट मतमदा नेता सिना ngang वा ता तौ सरबुदी हरि नोनांग खोंगोइ ताजगे का मी खरा दिजेनग्रि से अदुना आइ जके कांग्रेस की सिजु आइना थमजनिगी दि कोई सिदा पीबीरे मैनिफेस्टो दि यावरि सिंजे आयं सरकार से पाइरा कांदा सरकार से पाइरा कान पाइनी हाबि वखल दा साजम चाउम लुबिरमनिना पाइरा काजिदे द मदु थबक तु फजना कोई इम्प्लीमेंट तौनो होना बसे मसी म चंगेबा अदुना तदना मसी कोई बासन की फेस्टिवल होगिदना हे इलेक्शन दु लोयर कांदा मसी डस्टबिन न जंग्रगदी नदि मैनिफेस्टो जि मरु ओने लौनते आई ममांग दा नेता म्याम थेरखरे क्रमाइन ते तौगेदा कोई मैनिफेस्टो की मरम दा हंगबजे भोट मतुंग दा आई अमदा हंगदे हेदा मैनिफेस्टो की मरम दा हेक्ता कोई डिस्कस तौसे हेदा खंगोय हाइदि मसामना यावरिबा पार्टी दु कौफोप यावेबा हाइदि मदुगी फ्लैग अदगी मदुगी मागी कर्म मतम मदि पोखि काइसे कौबा मरमदि पार्टी जि मखोंग नाम लोय थांगला लोय लेबिन को अदना सिगी कोई पॉलिटिकल जिम्नास्टिक अदुगा नेता की समर सो याम कनब जगह निना कोई मसी मैनिफेस्टो दसु मसिगी याम मरु बेसि क्या खनदे अदना मैनिफेस्टो से अदुना अनु थमजनिंग सी ओय अदुना होय अदुना वय हाजरे कोई करिगुंबा कोई कांग्रेस ने करिगुंबा सरकार से पाइबिरक तारगदी कोई सिजु भाषण ने तो विगनो एक्शन ने पी अदुगा कैंपेन मुत से कैंपेन मुत कोई सरकार पारसु कैंपेन न सुम तौले ngang बसे कैंपेन दौना हाइदि आइजे सरकार पाइद्रि बदौना पारक मतुंग दसु ओपोजिशन रसु ngang लेबिसे सिम टोपियो ओके ओके सी टोपियो पीरी पॉइंट पे प्रोमिसेस ने से प्रोमिस की लारिक ने हेदर अखोने तौगदोरि बनी मियाम तो थाजब पीरी ने तौरे हबना ते तौदोरे हबना ते पारक तारगदी तौने हबनी प्रॉमिस काते अदु प्रॉमिस मियाम से करगम पायरा मतुंग दलेंगा पायरा मतुंग तौत तारगदी कांग्रेस ने सु बीजेपी दे हेक मराल सीबा मखोइन मैनिफेस्टो द हाफ की 2014 दा मयाम द अमत तौतरे मरम जुमला गातनी हबनी मरम सिसु जुमला की नोटबुक अम ओइदनम के दमकता कांग्रेस न थबक तो ऑनथोपिरो हाइबगी वाफम दनि ओजा चेन थमिरि से मतंग साइ सिदा ओजा बिजोय दलाक सनिंग सोजा मसा डिमोनेटाइजिंग मतंग दसु 99% पैसा हलक रे 1% कदन हलक त्रिसे हलक तो पैसा खर से मियो खरना इंटेंशनली हंदबा मदुगी याम चौब एग्जांपल अमना 2018 की जून की तारीख कुंदा फाखिबा मतमदुगी बीजेपी की मेंबर ओरंबा एडीसी चैनल की चेयरमैन है तमितु दबदी मा अदम सस्पेंड तौरे हार मियो सिगी मनाक्ता ड्रग फाब मतमदा करोड़ कुंतरे की ड्रग फाब मतमदा मोहन 95000 की कैश लेर में लुपा चवा चपिली सिंग चपी मतमदुगी और मैं तो उतना मियो खरद लेकर आया 99% पैसा दे हलक रे दुना आरबीआई ने चही ओंगी मतुंग द रिपोर्ट से फोंग रे याम थेंग है तारे मन मदुना डिमोनेटाइजेशन वो ये ऑब्जेक्टिव थंगी बसी सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी है बनी ब्लैक मनी तो कराई दे चक्र के सिने आई मधु खुमजत्रिंग दा कोई कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन हागिबा नंदो से जेल एस्केप तो बसे श्री बीरेन की सरकार चाहिए नहीं मन द ओनली जेल एस्केप नहीं सिगी ममांग द कांग्रेस की जेल एस्केप क्या लगेगो इंसर्जेंट करी करा हाबी जाबी हुरा बताको
100 की मतलब लेबनी Okay. जेल एस्केप तोरगा अदु तोरे ममिंग दई कोन पिजगे आई हुजि मतलब लेते ममिंग यावरगनी सिदा तनेल को हुलची एग्रीमेंट 33 ओजा दा हाइजगे ओजा बिजो से ओजा मेघाचंद्र सु प्रूफ यावद्रगदी अमग अमग हुनबी गनु हाइदना मॉडल कोरो कनेक्ट सु इलेक्शन के कोरो कनेक्ट सु यावरबने मणिपुर जेल सेंट्रल जो छिदर के एस्केप तो की तनेल हुलो खोलो evidence how अदगी नेक्स्ट अखोगी हंदकी लोकोसाई करी ममिंग दो जो लोकोसाई जो मा बेल थादो से कोड थादो पनी Okay. ड्रग की केस अचौबने That अदगी is- याम मागा जाप मानबा कांग्रेस की एमएलए अमसु ड्रग केस कोड थादो अदगी करी हाइबिनिगे who is that person एमएनबी की कांग्रेस एमएलए लेडी दी kanano ba do कदम हाइजे हारो नंग Hayo दिसंग na. अदगी अनी who is that स्पेशल don't blame without any evidence स्पेशल स्टेटस कैटेगरी हरी से कांग्रेस ना 2013 दा Okay. सोशो इकोनॉमिक कास्ट सिस्टम दो ला ना पीरो बदी लथोकिमने बसी बीजेपी कने BJP नते ne lawthoga Special No, no, 2013 October 3 दा हुए ला बाउडी यावने that is not the point अदु खंग गदी कमाइना से Narendra लाकुई Modi- दो Narendra Modi- ओजानी लाउना बगी मौ चार तो बुलाई दो Narendra Modi- ओजानी लाउना रसु पागल आओ बिया दरगा लाउ कन में तो वोट कार्ड होना थी ओजा the declaration अचुम मंगाना सेवा Okay. the declaration Asal mengenai siapa? during ओजानी the ओजानी Modi ji. 2013 kan laura दा- रसु ultimately No, no, no. ultimately हेटा मरक तलगा नाम बेरो Modi- सी कांग्रेस Modi ने तो थादा नहीं कदम नहीं करी ला। गिनो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सिस्टम दा ला ना पीरो बगी 2013 दा कंडक्ट तो गिदो No, no, he has अंदर zero प्लानिंग knowledge. कमीशन He दी has zero knowledge. किसिन के लाकिनी Okay. Not that Modi Aduna, ji asal- sarkar la Okay, नंबर 1 मको के दिन ओय दबंग आते ngang ba हाइबो कांग्रेस से Congress na ne what जेल is एस्केप this दो that he has zero हेम knowledge पिजगे अदुदने ngasi Nonsense. ngasi ओजानी कांग्रेस बीजेपी जो सेम टॉपिक ता हाइबदी अखोगी स्पेशल स्टेटस कैटेगरी से करगबगी लौथोखिबनो हाइबगी वाफम सिदा अमन अम्बबो मरान सिनरी सिना ओइबे आइ कोगी बीजेपी के समिनरी बा एनपीएफ की कैंडिडेट लोरहो फोजे ngasi ngasi फोंदोखिबसी कांग्रेस बीजेपी अनिमक अमन अमदा हुनरगा लेरे लमदम सिगे केम खानदे हाइबसे अदाय तो मालक तोरेजा कर Modi ji ki matamda special status lawthoe na lawthokre that is on record aduga Congress lawthoe how much sitting is there no that is quite hopeless cause and search ki Okay, what part sort do से 2013 की अक्टूबर ता होंगी होइला बा उते पाबियो karam ka lawthoke kana na lawthoke किदवा which government kana na lawthoke मा लथोक पण तोंगानो लथोक की declaration is by Modi ji आइबा आंध्र प्रदेश दा तेलुगु देश में काइना रही से स्पेशल स्टेटस कैटेगरी लथोक adu the BJP ne Modi ne बीजेपी ने that is why they withdraw from the BJP मणिपुर की लथोक पदिने कांग्रेस की हिंदी वांगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है से मेगास साहेब ओके सो सिदा सिगी मथांग No, no, no. स्पेशल स्टेटस Give me the कैटेगरी evidence, give me the evidence. ओदा सेमे दला Give me the ओदा करी evidence. करी आई रीजन से रूट कॉज ऑफ removing special status category from North East India. 2 + 2 = 7 가는 좀 하라 다 자. 그러니까 하도 강제 같아요. 아두고 시기 밑에 오케이 아이디스 마 하니 कांग्रेस की मागी अगर हाइजरीदो याम सांगना लिसांग पारक पैसा अखोई असोबी सिंह गई लेरे अदो अखोना तोबंग ngam सिनी अदो अखोना सुमाइन तो कर सिनी अदे बीजेपी की अखोना सोगी बिने सिनी अदो अखोना तोनी मिदे सिनी सुमाइना को इसागी कर सेल्फ क्रिटिसिज्म खर खर यावरगा तवरगदी मियाम देखिए ना कोई तानिंग ने अदो जिक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लोकथोक की बेदुदी मणिपुर खक्तगी लोकथोक नते इंडिया की लोकथोक परी नॉर्थ की लो यावर में सरकार अना प्लानिंग कमीशन मुथर करदी मसाना ताना सी दुम चटकिने अना फाइनेंस कमीशन की 14 फाइनेंस कमीशन दसु मदु मुथर कर मतुंग दैदी मसिगी मागी स्टेटस की फंगजरम दसु अमता हपक्त्रबने अर मसि कोई एंटायर कोई इंडिया से की मुथर की बनी प्लानिंग नॉर्थ कमीशन की लथोक की बिसेना मरुब मनम दे अदुन ओरिने अदुन कोई प्लानिंग कमीशन कांग्रेस नसु मसि हंगार ललकादा नीति आयोग मुथल कादा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से हिंगल नि हारी से मसि मोय इलेक्शन प्रॉमिस ने अदुन आई गसाई थमजरी दो अर कांग्रेस की सु मागी ओके नत अब अदुन ने हाई कोई बीजेपी की सु मोने तोबंगम की बखर ले कांग्रेस ने तोबंगम दबा बीजेपी ना परफॉर्मेंस फगिबा जगह खर सुदुम ले अदुसु तुम हाबियो अदगी सोगिबदो हाबियो अदगी कांग्रेस की सु सोगिबदो अदगी तोबंगम बदो अदुना समायन चलगदी खरा कोई मियाम ताबदनो वाई सोई when ko mana charge tawgiba lukhosai jauche masi ESP Imphal West ka Chandrajit kana laaga ngasai gi charge se withdraw tawge na lakpuneba that is the pressure from the government December की तारीख 2018 I think that adu bigi court ki special judge ki court to the laaga ngasai entry tawraba charge sheet tawraba do adu the west ki Imphal West na nab ki method lakpi what is his business okay ada du dum loire adu mana withdraw taw haina tawbadagi tawre tha taru phause mi se detain tawba yadeba tha taru to helagadi bel chatkadamneba tha taru to madudai to the charge sheet thagat pado tha taru pokki banu the charge sheet thagat jabado napna adu dai to the ESP Imphal West ka which is his not duty
which is not his business. Okay. Aduna mana laaga Chandrajit Sharma ga maga laaga pressure tore Bangalore hairakpune haire. Adu taradi masana ngasai charge sheet to thatarpu thagalungdramina bill chat kare, which is not Okay, point taken, not point taken. Point understood. Adubu Asi lebak si Congress will deliver hariba Congress na soidna thabak to onthokani hariba manifesto singarang pongre BJP ki su ikudna dum pholak payari tarik tara mathoi gi mamang se da pong targadi madu dasu kari kari yorokpa mamang da pong ki myam duri gi oja Bijoy ko thangat piri adu ngasai hangje khiba surgical strike on black money di khumbi khidra dum da idi han kara khana re kan bida Congress adu bozana di ngasai Congress ha bagi wapam amoina Congress na kano ne akhoi arm force demonetization da remonetization ki question hangbirak pani Hangre khumgidre. demonetization na first objective oi khiba adu khumgidre surgical strike to khiba black money to cry sakra ke sini kero 99% of the money return hale hai bani na black money is only 1% to oi duri pra kare gi demand tawri no Congress na remonetization ne je mogoi ari ban note khara lehau re habi khudum ari ban no to masak yengba phajade hai dona change to oi wa khata oi duri pra demonetization adu Congress 500 ke rupees masak phajagi dre ta masi ano ba sang mam sindo gen ari Congress na yam nongning ba akhoi moi kena asoi bam haide ba Okay. moina arm forces respect away hanak thani um si di Congress na arm forces se ikai ba biba handaba Okay. balakot ki attack thazde haigum ba surgical strike thazde haigum ba arm forces demoralize tawri se Okay. in favor of Pakistan si Congress ni adu moina jitana ngang ba akhoi di mawa lok de moi power da suklak law do party adu power da law jabi demonetization ka black money ke do Nitin Gadkari haiba honorable minister che masina nana black money ka aduga 15 lakhs account changni haibuga kai chakre haikanda election kana na sarkar simna bo haibini na adu gi video recording lai we have the video recording yes there is the recording yeah we can send we can give you no there is the recording oja Meghachandra hari wapar je somma bane chumme that is the correct point that is the correct online the video level colors TV channel oja Bijoy colors TV channel let them answer Marathi channel adu wala di aiso keno to ge jail escape ki maming piga ai ko kudu putu haisal di mangu putu ai bane mawada lai ni usi lai Okay, unari ngai loiban arroy adu bo hari ba Congress ki manifesto se thabak to on thok to bhai du di Congress na gari ko laga par matung di yengba tare adu bo hojiki oina di election loidrebni na hari ba manifesto se karai fog ba feasible oi bagi masi karai fog thabak on thok ya bage ya roi da bage se miam na so dum masi nei na ba yare Congress ki website www.inc.in da masi yaur gele miam download torga dum yeng bi yare pa bi yare do study to bi yare election ki isa ki vote se thada dingai da ba tare on the note nasi ko manu hon ki tharam se matang shad lo chinjarage Okay, amata implement to bang amo BJP ki wakal ni Congress will deliver have chi chauna thargalari on that note ngasi ko nati manu hun ki tharam se matang shad lesin jarge ngasi ki tharam se da oja Bijoy oja Chinglen amadi oja Meghachandra lengbir kana tharam se ba thawa happy khiba amadi mapung phan gi damakta oja hum amu kana thaga manu chari appreciate you joining masan ngasi manu hun ki tharam ngasi ki edition se kalam to bi ge khod khan bir piyagani khoi mail ITT impacttvnews@gmail.com natraga kogi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birka comment and the feedback thabir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjar.